sa binaka makalevo nimbula binaka na viokani ni sema tikumai na singalevo ni kuwa sa uchingon na ndua na tinkaona na miniti na ngauna mai viti anda baka binaka ni sema tikumingondo na maramangas ni buli na buku tingani no anda betala noa na buku ni asana bakturanga o madhuata kani marau ni may tiko bat kay kente do na maramangas ni buli nangonong comment sa na baka mbula sarmatawa lambasa nimbula binaka ngas ni buli lenisa loman nimbula binaka nisambula rea marama bunuai sa baka tumatanan raki may lambasa na sinalevo ni kuwa ateva urlolo oha wilana te au bere tungau tani arna binua sa totoo binaka makalibsara na nomu siletu na nomu ngauna na sigo binaka ni kuwa mo biuta may na nomu bono bay tiko kina mendor mi vitalan no bitiko butak nga na mendor vital no neka bini kuwa baka bula manda veira na viwe kanya baka rong tiko mena singale bini kuwa sor siya masar chuko mi balangi so talangara siya matal chuko mi viti so talangara siya mo chuko mi lambasa baka bula manda veira nisambulare miau haku miau tibio ilo na vi alno haiba dokti vi miau viranga ti ohani baka miau liuna baka sawa bin binaka ni miau sulia miau ngau na miau warongo tibiru benar vi alno na arna breni sa binaka malibsar ngas ni buli lenisa babi ni binaka talenga ve ngas ni buli bakaden mere buli soba rendini binak bali besar rendini na lore na lumusileto na numu lomani vale bakatal ngaki na baka ngataki ni mona liba mera ni may talono kini weekend daw gas ni buli lenisa ni kuai binak bali besar maram gas ni buli imeti butak ni dorbital no ni pamadal teki muni manda na lumuni koro korni vasu kina pono ni susumekina Inaha ya umbeha maramani narapuka mai sekaka kuorni vasu nahalo ina sana berongo sekaka madua iko ku wakawai ero ibalube kundu sahalile kundu sabawa beronga ero iwa buak itu ngayalewa ketunga angane sa totoka makoti nanomon daw susu na kemay o susu nga may panualev iyo awasusu panualev wale lima bi angini au haolo iro ni lalai na lamu ni maubale eu awasusu ani be kuni male angani rumah kani bakal ni kuni leoni bale kurang ni lama au may susubindro kami atau saranga sakali sa totoka nito na loloma na lomo ni vale na numutumbu ta kemai totoka bakawoti na yalo ni bisusu ken na loloma na nomu ni matabu vale roni wasiatal ngamay baka tapa na nomu ni buli ni abuli man tibe inaha awabuli ngai maduaa atas chiko maduaa au huli yang bagi ruai na kindergarten na sanaten monthly ibuli leka okay le kelas itu ngai bombale mani osomaya karavini dakabaga we amaku desnyau osale te osarvi roi basonga mani uzuru na basonga muslim na ku primary school o mani te osar bisaba boleh kamai tahuni o Manila sarmayo sama ibu libiro na primary mereka kelas iba yang batini kama Bhartiya school ni sa kelas iba sama ni obalo amaku me usa teosar mai tahu ni o mani me omana kubuli Holy Family Primary oleh ibu berongana Holy Family Secondary ni ya buli me opa anangunahan masaya langan aku o mani teosar sanggam Kupuswami Memorial Secondary School sa Sangam College yung nangaunahai miyadang saranga upomono o yaw ma tonia awi saranga ni lalay muli era rahaba UI sa University New Zealand University entrance
Sanji nito kilitu o Kongo en tampeta na UE. Kombeka ai na kera to buti tu UE University Entrance sanji na. Buti ni utsar ngaya sa te ko mela ko na fomu pitu na FSLC beka sa Davis Sobitake. Iya. Benuai ma sahaba mai UE nga Fiji Junior New Zealand School Cert. Take University Entrance. Right, school cert, School cert wakati me form 5, O tia sanga UE na form 1. Ito toka. Sita dunia mai na Fiji Junior, Au se vakasapta ka maramgas ni buli ni do kanit mekinatan na richo. Kimni se dunia ya ni do nagkawawatu mekanit mekinatan. Ito tawawa ano ta stereo radio metawa ragi na iko nambongil ya nanguna na kasi pag may ginaya tata. Sakit rere pag na iko sa to alabu ubu au onilalay nita nama gina iko sa meu sana miss out ke ada pa matan na obolaw ko umbu. Di nasara. So erna rere tumbeka Bosivi maramgas ni bulini siang walangan yo kan tawarong tu na lewi bitken sira. Bilsara. Sendiri todo kan so nangon nang do lakon ni pagkwento no songo. Sa narongo da mayo kai luto ko kai pasi so nangon do patuya na vitalan no awa nanumalis maramgas ni buli nangono fomo bakina ando tenaya da wa pakay ngataka. Ando na yada ando abole chukun gobol ni sudu gai do tal na yada gai tukun beka biao tamangu meu baka yang ataka yo gai sono beka gora gai nanu mbeka ni walu tu nuku bitarongi baleta ni ando tal na yada wa baka yang ataka na yada gukaru isa do na na ya sabi biso may nang unonggo unonggo sa rambek ngan yo liputan beka mai kor ni buli siya na tamparan beka ni buli saran yo cek tak na computer yo reda na ya Isa sandina. Iya, bakatapa na nomo sasangan ni buli. Ibital pa na punuan ko hindi awakin ni sahuti no mo fomo no maramgas ni buli. Ni se fomo no iko nga musa lahaki na fetem atau iko career education. Mani anyo makani araya pure science yo araya combination science ni chemistry na biology. Kaya sa sang aba memang sa arungi igo sa dava yo na reva mo na bahaba na ngano sa natay bulihina me oba kan masawo iyo isar unga yu kama masawa ka kareta ka kina puli orba kina be university mani ulah hoya na puli nasi le interview hina mani duro ya na puli nasi puli nasi na tamapuan sing so Santina. Isso é a dona Tamani Bissau levo ya, me bono levo e bitileu. Iyo. Mami kay tana biro nga wa kay mama ubal me o amsake ma ay biro nga ni ngauna mo tani madu agi na so ban wale me ulah we le busara ha tatiba levo ha eta reda metale bahila ragi bula arorongo manirungo da uwa ke nahoro ana pada manisusigina ni beha bare bagi man sakela ko maka kaya ke oba awalisar unga Isa makata manda na nomo ni apon tawang kamay asoko waka au santa umbay la ko uba amaku kaya urang dilama susunya to tumabole wana wakan siwa satu bela boto bolihina iyo na napuboto na wakalevo na wanuan rain mami soko tunga hao kutomo bulaw maganda ni mo de ba sa manangaya palagi na wako sa bayi nga si bibi na wanu mura ni kalong bulay Isa di nasaray menawagan ni siwa kira nawagan levo robin din dito ko Isa totoka. Iya baka tabi na namususuda ka chukumay. Na namutuko na yay naturang at mamuni endo bawang ganisiwa. Endo limo na ngono sala pati kini kero na namugase na namundrongo ni tete kina namudole siwa. Binaka oke orang amaku ko biological para oke orang tu hilai le besar mai sekaka na tu
Makani itu mga agin na makatunga itong abakan bulan-bulan ni somo sa fertilizer karan obola. O na makali very primitive iyo tatuti ba ang na product jeli besar nga. O kaya buli ka nga may veira o na mauwa. Kaya ito nga pero nga kauto kaya ito manuto nga kesumbuhin o ito halibigay ungan yo kumomo. May ngani inako. Yo o amersabu ni agi na igo ya sana no ya mas sanahanan yo wasusual nga na lang mo mabubali. Dan resaba men iba sana yo ya tina amak ba ni inako ndo susunya. Yo ketuliti ba ni be 5 kaloko ni be bulagi mami saba kayan rae. Mami saba kan ri kami mami loo. Mami kelo kan mami sara ni boy ka iwa boy ni mbuka bisa ala ko uwa ko katiyo inako. Ako biological mother sala ko uwa ba abdi. Bali akan hinaw na schedules mo kaya sa awa sa gila uwa na mauwa bali ang na niya ang una niya kakapata. Bisa mo ingalo karsa pihilaw lalay ay abi meron na kaban ni samber ni osogero. Asingan singkat. Sampai rumah tengah tahun itu. Samara magasti buli. Nagari dan dari ni kampe kena bos sama pertanian dan disiplin. Nataman tela ko tunong bakasa manangunayan yung siyang manilolilay o sa ready road ko ng kasi. Napakaya nga tayo kininguna 5 na kalok. Kasi nguna saranganin rin ito. Itu nga sama tengah huli lagi na itu ni ko aso sabihin ro masusunyaw ni balaan ni ruto wamin minyaw ni makamda halubin ro ka ito lewanga ang makapa banano ko to ngate ba ro ko ubu masusunyaw inahoro saliti ba yan no irabo ni agiku sama au una ubo ni mabubali itu nga hali pa huli dia birangamay. Iyo sa totoo nga mito nga uba nangaw samay ba ang mabubalik na sa kiti ba kaya nakare di ba kabubuli we mako. Sa totoo ka din even total lang utaro na buko ni non robi susunang kasi bosibo na mo tumbutumba na buko ni tuba ka ruabuli man debe yo ko endo na kuribuli abuli kina sena bunu ate ko bumikina na non na bakaya nga takbaya nangaw. Tata malebuli sar nangauna kana satu sanrendre nabi usayagi panuan lebo kay lebuli sarohe na korni buli raba o kamera korni buli lebo sa kami ni sawa kana bi re ta kontrobi abi uni lebuli ka kino kia mani ona matingi mena lebuli mabau ya ona buli mbeke kiubi na focus ko kaya mitunga kas ni buli. Ya mani maka ni rawa na buku ni lulukan ni bekarabi na ngauna kana na sala pa kay labo sa mani maka ni rawa ni para ona anra. Sa isa tagereda na non na sanga may paglubyen ni sa nareda ko orto nga nalubyen ko orto sa na ronin de toman na tatanrabek at tatanrabikin sa totoo ko ba kawati nakapagalibo na nung wasya may naulutan nga na non na baka natakingaw na nang kasi ba 5 na kaloko na bimataka na masu na ken toka na ti sa matagliliyan mo tukon may sambo ito na kubo ning bukay totoo ko ba kawati na no mo bewasita kamayaw beli subatale na buko ni tete na no mo tukon na mayan na baka natako ka sinuwantak pa naman niwa nangunongo siya baka mureto nga pa na tete nangunong makaro di ba madalta ka man? Auto ba murihe pa kalevo erato murihe ro angane na laman ni mabubali utong bay muri oyaw me awa umeo ko adventure beka to teleti ba ta pati na to ba I nahoro okay to la to tibihan itu ngaha to ka pa kalevo ni samber ni awer sa sama ki u bakare kan itu ngasok sok ugin na saketo muswa hadu yan rani hadu mo kaya lu una were kana ersalimin ro kaya saranga kana sa kaizuki ka okay to baka sama ni on a primitive way of
Oke tuleti baba na wat mawati babir menangauna kaya rawa or agiku or amakulalai yo makangan o itata agen na buai ahaya. Sa totoo ka baka wachi. Di na sarang Itu ngalang ako te kureka na marampunuai amaku itu urang atulong. Ena pano matangan na iwagin na itu ngalong ni senika to ovologe ya. Ni atau sabu au bi mami bi walu bi ana ni ona longi apa no hana ni lahat ni be bulagi ena lay masu kangauna na tete me hina ni arnawi ena masu biro ena ketulak mai mena ke me sa halu ni ma abu bal ni arnawi ana on kal Isa. Lemo na kanda bulida wana turanga tamamu na bimbi ni bingarabi bakayalo dareda na nona baka ngataki ngauna kina nona ngole no komile titi se chunga bi ko na rai ni nona se mata chunga nona bolo wana kalu sa toto ka baka woti ni tukuna me baka tok na long sin kau iya tau tuma o walongan sini kalu ke iu kine tunga ba usi tunga ba baka na panoto le tambi hino ke mena walse ke na tunga hal tu tv auto ronga da be ya o salah kini buladi bama aka bula ena ronga dinga kina wana babin binaka ena aberonga kina gereo ke halo na witus maki merogi ni pakabo na nangona lesme kine babun binaka biro ena lebu nimbu eto wile kasaranga nambu kini ubi sa nambu kini suli se yakona me babin binaka ahina ni sama rawa bila kena wili santo na kay dabuli todo ko kinay bikim ni nabarong chukumay vina ka bakalebu na siya machukumay na singalebu ni kuwa nananda siya masar chukumay lambasa be maramangas ni buli lenisa na nonongol mo ko may talo no to weekend na singalebu ni kuwa rere so be ka bikim ni anto chukra ka ng biolati ni baka singalebu ti ko nongonongo totoka baka wati na nona maybe wasi chukuni kuwa o maramangas ni buli lenisa pinakabakalebu. Ya, membaleta na nandarulutangan ni kuan ni na wana may waseci ko na ulutangan ni no muta kada kabangas ni buli. Roni wasya mata bi kenda amani ya laku bakata na no may ngol may tamabua na no mulaki buli na si mo sa ngol mulaki buli gas ni buli na tambanang gon ni mata ni viva ber na lubet. Marama kunuai na ayo ka alaya mai kaya kubuli au le makan ni bau iya kuli nasi ena kei igo na ini terbi ala noa au kubi bau kei berlala iyo nuksalis mai sampai sutua kuruma ua nama bubale itu ngaka ngame biar no makan bakaya leila yo sesang pun kata piro mani apply hino ya tu ngapus karena telecommunication kan satu PNT ngauna hana mani teru oleh buli biar mai batuanga ena communication au mai tu ngawa kia au mai tu ngawa kia bir apa es exchange operators ngauna hana semen wala bikir-kir Aku os ilmai kana makini alay sama ni pamau alay iko berretu ngalubeku makani balulu akina ku saka amani ulasar na bekara beba amba gitu na ben o post ngana sama awasihin na PNT sa ilnga telekom pa na post kami bekara uwakina mail rumil lambasa maka tu sort na mail se customer service nga may ko betarap sabi to be no buke iko maya to anemic valim sama ni may malmalum iko lube ko laylay sama ni tay baka mau sakare lube ko nga ang bekto also iko ko betarabin rusale sa eli sa lower secondary yo kaya kulma uwa sa iko bubulu na primary yo kaya lalay itu nga sa kila ko may narutol kawalo at nga okan ubon ro NGO Save the Children Fiji membali igon ro ba buli di early childhood taran obola man ro ina kita unprivileged settlements arke lahat kinapanusar nga na ko ro bakawa ihina
Nro salah kaki kan nro keba aro. Iyo nro ba aro nro leva kambose so awareness membale ya nro ako makialalay nangon nro ba aro nga kinakanibi usa ego bu agi namate tu ngam to kindergarten o ero o lalay bu le ratau beku ra lubeni ra cousins wewa iku era makanireva awa anira gila maka makanireva tu aku masih kurusar ngana arnabi ngana usaba arnabi oi sakela hake tu ngalalai alai yawa ke bunguku mula ka matawa ke mulero ngoda ole e ho so se i gona ke la hake nga ya sa ole sar le na hai e khane be salis birwa ke khane be o vato ni ali mo kas ni bul ni kindi ko haya ai mera ba kata ba maksar ngani i go be ya wetu nga kana gila man o wala sar marama inaku o he marama ni botu ale kutum huwa ya kan resere ba atau boleh yang manta Ikan saranga asake awal berbeke mewa atau boleh nga ake awal ke iya hari mewa boleh so haboku iko makan ikila iko nak buli dah hari ni dah au sama ni nga una inga ni ra makan ni satu umbe dah bale bu akas ni buli ni kindi to kai unga ni ra ya leonini manusia apa katunu ya awapin pinag we save the children kitchen ito kontaktain unga mami monthly workshop meron ni bay bakakato agina mami bekara bibera lalay o se igo nga una usama ni musawa ora daga agina buliha ina university au sama ni abang agina igo kina weru FNPF aku FNPF na FNPF satu babu betun rubisara ni mami maka uni saumi ena tunga hula hera baka fundraising pe se unu siente se kati ena lamni horo kahanga sarau me kana heru sanga bul kawaluan tola sa hemisa sar unga kana sa peto babu na igo ya babale nan ma bale yo to opal unga be amai he hayo tisu no ira lalai ira le ma antu bala malangi marke ira kana balam bale ena tunga singa na bahari ay bulan ni maabu balikan. Bala ayaw sa nakabang aw sa namakan kay osi muri aw sa nakaredir ng alalay. Totoo ko bako ito maramkas ni Burbi bako Ni osi iba ni osi iba sa yaw ni osi iba na hana na inga 2013 rotol inga salang me opa may na scholarship may Australia na mo attend ay na bulaw no au kupuli na namaka FNU institution may uli na APTC au bau iya may kupuli na wa isarangan ni singa may satu ila ko kina sa apia may itu nga vacancy ina internet na sa apol survey tungo ku nalilay pero nga mabuli ito iya obole mata au saman tu makasama isa ona to obole nga be obole mata iyo kinapal mo obole au man email mensahe na deadline saranga na inaka kalo ko nang bawin na sama ni bugaw ko email na no ko fill ay na ko application o inga may sasugumay nakulak may na 2013 na au kita kala ni usa okulbe mo le attend ay kinito nga interview attend ay na interview ay kana shortlist ay interview ay kana le attend ay na satu nga how kurere no tibira panel nira interview se nira tambe oha kau tibira era kasnibuler makua kalebu sa saraka regila may nano positive kiti olunga sale nano mo ya na makan roa yo ungal maku yung sanadur matanga boba awalya biro salak leba awalya niyo imbek nga bidabula sa olumbe habula asa de komebele tunga kiri bisa awalya ni rasa congratulate giniaw man on the head office may suba Save the Children na satu nga isi educator na NGO ang manita ka na NGO ang akana mo bekara bebe rusa nga hulu aon ro kindergarten ro baka ura na boli ko magwaan
me va ega po mai tonga ugi laku sebesar indreke. Karena marua yang bagi kontaraki mau takataka me au anga isi edukita au kui abe me ramo be waya loko ko aiwira kasni buli al saranga biro na ke ira mera upgrade o sia ta on rakila be university be abiro ngake na be bu ni NGO na nona sulia so hani buli o abiro ngake na nona be bu ke na ara horni buli na be horna onda usa kata katina. Tunggu berang aku babin pindah ke lepo na fikta le Oliu na presiden ni fikta Mrs. Benia Rametonga nona ubana hina baka mau aha memang me paawana iungane mamino he merohina ni hare me okasara memang me betarabi beira lalai. Satu toko bakawati. Rosa ka bulu na kindi. Ando na tamani wasi-wasi levo lenisa na mo maindomo tu kinraketi. Baka tama na ronamba kya o maruta ka na mo bindarabi. Au bekarabi ko ba na tungo biro maramanitia mabekarabi mauanga ang sa staff unga mani save the children o yaw makau nga wake na tunga community kindergarten o sa keledur ya beyaw au maalibahin na kubekarabi bala niyo gila sa nga bape aha mami so apa mami kasni buli and standalone kindergarten ni oira beira attached to primary beira beira privilege satu lah ngame beira liu lah beira on head teacher solisara beira iyo mami standalone mami tuirimba ane mami makan beira nangauna kaisa iko beira ngaitu standalone maduwata standalone teachers group sahena mailiu ahina na bidayang pagkay me mami bakani biro yung na be soli mai be ragili sa totoo bakawoti ron yung baka no nila buti kumay na Fiji Early Childhood Teachers Association baka boleh search ko ba kana presidente ufimia da may tonga boleh binaka medam au klanyo ni navarong kumay na kabina ni ko bina wali na bingarabi ramad din to nung madala maramkas ni puli enang bimbi ni kana lewini na sogo-sogongo na Fiji Early Childhood Teachers Association au klan ni navarong kumay mengo so nangkas ni puli ni mata ni lipa oya no ke ira kas ni puli era ue na VSAB mera lewe na Fiji Elwood Teachers Association hai tunga ina kise tunga group bilu agina oira pioneers o presidente Mrs. Rametonga o tunga saranga champion ni early childhood education ni vi panole satu lako rumah mo ke anana lako berengai balangi ona iko na be banue buli kama iki na membale early childhood bandron roe sombo mai itu matanga kena pare agi kai nangauna rendre man so aba ugai makan rani mami humuni baa sesokoni baa ya bakabo ke ya itu ngai kubo kuba merawanga ni mami iwana na sen na network bakabo ke merawanga ni attend akina ser iko rawe rakas ni buli summit baka ni online sena Zoom tunga ira birunga mai the stakeholders wa ira resource people mera mai bahani mami memang rawa ine itu ngai upa guys itu ngai mera ni mami osogina ena ne mami bekarabi we ira lalai bi ena sogani bi totoo kasaranga sandina todo ko merbabi ni binakatake ira na champions bakango barong chumengo madam ufemia binakabali bunong sana bingarabi na Fiji Early Childhood Teachers Association doon din na ni songo binakay bibaong gitkim ko chikim ni batamen ngas ni buli laktra kami kina na tuba kini rai ni nonda baka libutak na nonda kilaka me binak na nonda bingarabi ira na ngoni ni dabut na upgrade ranyo ni baka libutak talman na nung ni pamatala na ulutangan go mo baka wong gitir kina nangkas ni buli na buko ni bosya na upgrade
ni nanraka ni buli mbeka nangkas ni buli. Na-upgrade ota skills kaatag mo ro na suksok ni Victor kinakaroon on ro we ke me mami buli iho nga merani osataga iho nga na mami ilaha merani mami makawala nga ni focus o sa activity mami li ara ya na be ha mami the deliverance how we deliver be ralalay. Sandia na sarai dora kambibia na ndo tabuti mi balebu na quality education batana quality education na lakota nga mikina ya na nanda venga rabi na gas ni buli na taba enta kabe na lamu ni bali ni buli menda bukeir ke na ngoni me baka rambele butaka na nanda kilaka baka tel nga kini be keda na itu ke iya na ngoni gas ni buli ni sa keto me bitala no ke Mrs. Rokotonga Lebu o Mrs. Maria Luisa may USP bakatal nga kino femia ena esano na mosi gay kito bitang tukon na baka bitar na takachukinan na bimbi ni nomuni baka lebutaka raki na nomuni buli na gas ni buli kaya kasa chukon do na certificate toso may diploma kaya kasa chukon na diploma toso may na degree iti kumbeka ndo ngoni sala me bukira na gas ni buli o si bayir na chukon na be korkoro iti kundo ngoni sala ni non rabi tarambeka me bukeira ke baka sorbi na kata mera buli esa iko ay ubo na be universities nambala onra buhay ora kasni buli ra iho na rural beka se aniano per oskola kumaikina ba ana beka ulba ko berunga ubani aba tunga matanga kay kaudagang na USP na Pacific Tape sa sambulin ni may satu nga cohort merohin na ni mami bid baka diploma o yung matanga ito nga sasanga iko nga baka maluan no ku are process sa ku units way pale iya nabugo ni lakalaka nga na so lakalaka bagay lab sama ni maka so nga una sa iko lab sama kan ofa area unit araba man sa awo iyo na nga una ay sa taka pa on o value agin na PGL childhood o other nga na we university ano ministry ni buli sa iwe nga course may taka po mamaya in service beaches na Pacific Tape santina kebala in service sabi kemni na sangas ni buli ko iya Totoo bakoti. Yan na mo bulitiko ngono mo tabutir to na fale to may USP totoo bakoti. Dili ni chuko so nanrenre o sa taba na taba buke kemni maramagas ni buli maulang baletakin na binrenre o sa taba o kila ni mo ko ni chuko meluya no mo ta elo mo ni vale sa ngonan ta takaba chuko na buli ela tutal mbeka so tan la kamen ta takaba ya already be kemni tos juga na mo yalo ni sasang na tavmanda do baugit kemni mo ni sasang atik na binaha ito nga ha uturong mo tapakale we opania ilambasa Mrs. Merin Bulisupsova to awalo ya ke ego be wa passion mukaraba lalai bale oi rabe mamasi nga they are under your control and your responsibility kana bale he orre doi go mo be karabi me auto ko oi go na la rumah bindre auto nga basika hay tunga hato bau ke iya bakale tienen imbera igo ko buli iya tunga ha makawatu min tanah ko bagasama iyo yo no so aban renre iyo ya mo la rumah kan jina todo nakabali maram kas ni buli ano nung masya maya belatanan rende tikital chunganin nonda tosodake nila son stava nan rende na siya nga ni dodolo tungan ngon salda muria na son bolem and na sa tava and nonda buli ya baka manda na mo binga rabi chuka ngonongo bagas ni buli beran na lalay ya baka manda na mo talitak na beka o ndo binga rabi kin na rabisin maram kas ni buli meu kuria walang meu aro membala iko kubi karabi au iko bir ngahan na tunga standalone kindergarten ni wailevo ilang basa ia au kubi karabi au leiti bale subir na rotol ingabi o masure imi au attend akin na tunga
workshops wa urama o TAFE South Australia. Manila ko gina ole ulua ke vanua lewa o o hanerua ole la sare Adelaide mamili la ko sara na vanua mamila ko gina na malewa igo gina Port Elliot Manila ko igo mai mamila ko mai na TAFE South Australia. Ito nga kolektiba na otanganga mami ibi ay mami satu compare mami to sanga may mami CV abiro igo betu nga kasibuli na nona kornibuli iyo odo kana e boli nanga ona ula ko gina South Australia o keleva katiba o be tiba ya be daycare center o lang do rumah, be preschool, kindergartens o lang hina. Ito nga o libuli may hina, ahanapan nga natural resources, the material available nga iwawabugi ihita. Merawa hina, meta aragina o kaya etatiba iwa takebikai agina iwa metarawa. Hana ito nga ihina, ubuli sa may bakali usaran na kulago Australia tungo pero nga pare agi kai o tato ako mahinira lalay may hunit nga kami adbir o to start to have the boundary me hunilang sibi alalay na kay mabuha na kay questionable to the Ministry of Education so ira ko supervisors iya tunga uliti ba yan o inga na kaya ba ara unga o to iwa director ke igo ira rabe lai ke tunga sarau kui sa tiba igo tunga tali bes igo na tunga hagu tali le besar nga metal ni maka ke not uwe nga hamba take igo hinalalay hai le lu umai hamba take lalay hai le lu umai ke sa u sana na man ke lu na ke mapo au sama o wala be direct madam is the child not going to hurt himself? Okay, awal may kana kayo kaya biyaw. This is a learning process. If a child falls once or twice and a little scratches his leg, he will learn not to fall again. Ito nga buli level. Kaya buli may hanaw satu opole may baro ahina inaloman nino ko orni bulo bekarabina o pa nga hina vendro ko o kani no nasulia nga freedom of play me extend nga lalay on veva me yala hina iyo me mamitiba igo me ruangan ni mabuha. Totoo makawati raya doon din na huli lewe vera nangone chik nga non boundary ya etik tal chik nga non huli ni rabakana kau tunit ko na kaya kaya luto na huli daw ko na kampatele bola to bola muka ko ni luto sa totoo makawati sa totoo kasarano kusare na mo bondawang ka may bono lewo ibitile mo sa bondawang ka bukasar. Iya. Serena ya dona toso kaya mena nomu bak murle makana mutukuna ya tukuna misbe merembul so following your passion ni sa tiko weekend na non the passion kina non the talita kain dona ka na idango sa kutiko sa rei Australia wala bo marata kana no mangole ay Australia isa maro ay na pangalevo sa kemaay ngaw na may ulawi balang. Sebenarnya mana dong sabon doang kebuka. Teman yang ngulit tuh nang bakasam. Ayaw kay tambesar nga wala amban ni wakabuka. Satu nga kubay nga amban ni wakabuka kulay o amuri lalo ahina bi yalo to tiba na yalo mole na numa kay tunga ni huwe pa na may rame na ta na yato na kampo wakabuka. Apa usaha kelewa ke usaha karena kayak sabi yan lalai usaha arungin ruga aku kani bala hai menurut tiba iwa yan kan atina sih apa usah emang kayak iwan ini lah ni iwa ya loy ni olah ke panwale Setetok kemauti gak sasya kan iwan ko buka kwa kelme wingel go sando tani
Sabi na ko makalipsar maram kas ni bulit na viva ko geti veran varong chikumain dare na namu tatanra na namu sasangaw senga niyo sukay muri dora kango talita kabaliw o baglisyo tali kina po sa buta na maramati na muni na nono tukuno ko ya wakatobolemat wakatobolemat na senga nikila ona rereo na talita ka dini ni kabo ia o sasangata ka mo baka iyo ta kana kere ia meda maingo erto marata kana no matabu bale na no baka iyo na ngona ya Isa ro maro akin sa nga baka levo ni levo biro nga bibisaw makaya ko na nga uno sa bayo akin na kina sandia na sara talibyo talanga na mutuko na may ni sonangaw na radoreda ng gas ni bully ni early childhood siyang gas ni bully ni matiniviva baka gwara ramay beka nga se gwara kung gas ni bully kindi baka radoreda sombutu doman na mo ba madal na tikinaya beke mem na baro tiko iyo erto ha imami una nitaw may beral men ito nga matanga kanabari agi hay naman sakit egubuhin no ya misake karon yang bagi naku bekarabi bera lalai na soban huli autoro masar ungawa ke satu kaira umbu anda salaing goli mantan tani anaki ni setiap tei ya Rehan aku satu yang kan salah ko ya lalai sa laka terbi uwa ke so maka univisul rao so la unga maya wa nyutunra iyo mani iyo biya wayalo mo sa wala ni makan itu tonu itu ngahan ku loloma au hilani yo birunga bakal beni au saman to di komira nga lalai mera lahat kinalam kinagaten iyo itu nga kana oso may hay o sali rawa so asende na oso igumay iyo babin pinakabiro be Madam President Mrs. Lamitonga onabi alanoa na lebnon ubi elano pa na maani mami saro pero nga di ba okay mami igo na nga hay ni mami tuma okay civil servant pe ali nga mami igo na kindergarten totoo ka makawiti redang go na namu bosota maya na bosya na buto men maramate na muni wakatoboleman wakatoboleman yan ngone ni kuwa oni sa civil servant oni sa somi talanga na kinibata nga nga di dondo no muni somi kina kung ano kinababi ni binakataki berto na isong-usong ni Fiji Early Childhood Teachers Association kaya nanora sa sangay na bitura nga maramay so erti ko natabalang ko mo ni saumi na kaya na isaw din totoo kasarang nga babi ni binakataka bakalibikim ni nanomuni alon dina kaya nanomuni alon re muni takabatik nga nanomoy tabi gas ni bulkaw yalon dinakin bakalamman na nangunong ko nanomuni daw revira nanomuni lalay sa tosar non rabuli doon tanong pamadal nga tikinong ko niya revira tako na sa kalalay go sabi ko bayira sar nakalilibo na kasar doon tanong mo wasya ke sombe ko ni Raydan Beka sar rawato non rabuli tungaw ko lalay nangaw sa huli na si igo na sanggam nesing usarabiro sa secondary school students apa secondary ora pong biu ka biar arabi may gana mi ada sarao ko lalay bulir sa kelas tunga itu nga kau tiba ke manyo boto igo may nambasi era igo gina baka sosa igo nangaw biro ke gina mo nga na backseat satu malumsong pasosa kita baka sama isa rasaw ka iyo igo nga may wonrakas ni Sandia na saranga witale sarlelevu erna siya kaning ulit na parawa na bengarabi may biran na gas ni bule na sobo ni bule totok ka baka uti maram gas ni bule na nung wasya may ni talanoya pagkatalangkin lang onele ako sa bule na stick right sa landara ka na maraw na lakatok may bikim din ng gas ni bule kung landara katali bikim din ng gas ni bule ni sa redan na mawe nilinga mo ni sa bibuke na non ratumbo ng wane totoo ka baka uti nakabakalim ya sebenarnya ni mita pun itu rubitalan no membalet nga so nga no may bakasala bayar na itambangon ni rabak rong chung minikua bako si besor binakata mer mure na ngoni sal gas ni buli sa gas ni buli benang gas ni buli matini riba so matano mo bakasala net kina na buku ni buli kena sasang kena takak bakuko
Vinaka o yo matanga o hani kasnibuli tunga noble profession. O heta au yabu agina abuli ha ersali rawahina buni wai kara rawahina era nasi ena pema akali vaka uzo go ego kai ya tunga nga au beira lalai rasa sanga ego meramai lewe ni kasnibuli na kindergarten na makan tunga handre itu nga meta iba hina tarra ni buli tarra ni aris kiti itu nga meta tana igo ilo mata no tarreva meta karavira ena kena karavi itu tumu ena makan rani tamai basura agina lalai merhuliga ahar sama makan rau ni buli sama makan toto ni merhuliga tunga ha bulina ni mami matani viva curriculum national curriculum field fundamental learning areas of learning and development. Okay, apel kai ego henai ubo ba anak henai wale re meta ba iyo na pinakanga mai kita na upgrade iyo meta buwa huli kita ego ena ha meta rani solia bera lalai merna umberi hina iya ketungo ko basala bera lalai sekaka se madwa autoko que manera barromai serativa bi alnohai ba marama bunuai tarisi tunga po sebab pertani ona reda mau sea a perseverance ya a perseverance hai akhirnya paling apa pertani the act of persisting and continuing or repeating behavior akhirnya paling makan repeating any kind of behavior but repeating a behavior wana usoi vahe erua vosa papertani wakaviru iunga na perseverance itu nga determination ota wakoko ahina ota sanga metarawa aha tunga biro a purpose adavali inahi ni omulei buli kesa ego ruo hai ego na rawa bale atava ona muria igo ubo mai vale tunga hana karave lo kana karua au muva kazo ahina buna o mai vendu mo umbu ena lo mamu membula ahina tunga biro o musatana o tunga o mugo se tunga destination wala o anga tabi au kata tunga ihina kayo te ko te ihina mai itu berenga ampalalai ngone lewa yang lolo Amerika o te show na baba o he tunga so ia yo ngona sali umberikina me compete se vai havina pageant ese sango he maka 5 makan roa hena hawono ni ana obolia amai Miss USA hina nampalin balik hana itu ngai boleh we miawe ampalalai ke madua Mia set you go. Letung berenga na bosa ko takina hai. Do not fear failure, but be afraid of regret. Kundi reda bagina. Kaya fail, makan rawaan. Me oba anga kaya o bola ya no leo pulinasi. Ya makan le inia. Ya dava. Asali lisar me balang. Nano kube umber ngase uka iya umitu ngatau meme. Weira lalai ana sakuli. Sa totoka mundo sa rong rendi na nanomo may biwasi wiki mamilikuan din na sarangay menda kakudin tarerbakan na kewakan da luto na to naka bichuka bikenda na yalo ni sasang luto ira tuda katali tos luto ira tuda katali tos talita kana mutukunan na talon na ni ngonelewa ya sasanga toko kwa baka 5 luto ken kaono sangay ra sa rede mandaya ni cukup weekend na yalo ni de binakatin do naka na raw mabi ni binakatalenga bikem ni maramkas ni bulan na nomu bakan di takamay ng bimbi ni lotu bakatalenga kina na nontaro cover na non ditumutu totoka bakoti ya nungu tamuti rocho kan itumutumbu do manda no mo bakam bulas ya bakam binaka virto na nomu itumutumbu na non revisus bikem ni maramkas ni buli me da tumay nangon kwa na linga ni visus ya bikem
Isa on ruwa ko rusungyan sa bagdingo ruwa abrangagi na ya uranga amako may nakoro sa bagdingo sa kembula inga hai o heto obola ebe ya ba ato bole amanda tau babin bina kabe na nanong mo sa laylay na asa may uga na banu sa ugina. Yena Sara. Kan dia na Sara na bosi ni biba ka ungeti siya nga ningula na birawa ya ukana biba ka ungeti may wando na maramatina. Ngonyo ni sa may maramatina talaga na vabambeka urani wa sebe ira na lubemo na bimbi ni bosea na baka problema. Nangaw na matangahaya Opul maua sa manindi iyo na tumatambani ni Baravagan home living is of Sapo branch. Kung monalaw helay sa kibamaw yan ru iyon ru AA sa AA iyo nangaw na hay. Okay, bakasam ayun nangaw na to kalay no kaya sa to opul mo kaya mami au sa syndrome atan ko. Sa ritutol sa rangabiyaw. Sa wala dapat always ko au admin officer nga nakampaning ko sa ofataki mebiya na tutu ba mandia okay wala beya wala mata luvet ko amat halay ko nakay ali pagina tetu ngoy ko nakay mandia reto to Sa totoka makauti doon din na po sa bimbi anga bilauti pakaungeti kemuni may buwan maramatin na muni be kemuni yung ko sa bakan tatakasara wana lubya muni pinakabakan levo maramang kas ni buli na no may biba kaungeti be kemami single levo ni kuwa klan sa uchung ko na ruwa na walo miniti may biti bukan beka be kemuni sa uchung beka ko ngoni ba single levo iya na vitala nongo kenga maramang kas ni buli lenisa sa totoko bakauti bakubuna bikenda menda dui rei na lesu na buluan te tiko kina na tutu beka bakataka de tiko kina se tubo tiko menta to sena nanda buli en betambana enda benga rabikina ya na bosa meda buto ko bikenda ni kwa biba ko ngeti ndina na tukuna maya na bosa biba ko ngeti na perseverance determination the purpose but can a goal natabuta tali perseverance determination na purpose and goal ana be wana ulutanga bimbi bita chiko ko weekend ni ko menta bakasa mataka naka bakale besar maram gas ni bulia sana me tapa ni daru vital no ni ko sol tungo na ngalala mo bakambula se bakabidi binaka be iram beka sotale be torilinga bata en kena to kone na no ni buli kena no ni takaka senga ni ngole takina na turanga tamamundo e vale o klein na bagarong tik me nangonongo. Yes, kamu nilai tadi. Sebab ini pinakahina amai ono na urawi ia unga. Paano na baton ya mo ose kubuli. Me apa agar ngawa na sa ina ibola ngurohi na nila ko ya di Australia. Kau babin pinakahina pero nga werapai ni sa ubulihina. Me apa angay Mrs. Mary Mbuli Soba. Agar nga Mrs. Mary Krishna. Mana Save the Children PG at mga member rally o gini mami ilo na pita babin pinaka nga be madam upemi babin pinaka be miao madam naksakabali ako pamya uba ha merang nga kina imemba orida agina mami hilaka na mami karavira lalay ini nah Sabi na babin pinaka nga madam Dr. Tarisi nanom yang may selebya tu nga una mambay alaw takin na iyo kineso ha membala akaw kila membala early childhood education. Sabi na malim sara gas ni buli lenisa na no musema may ni kuwa klani sing osos chungo maybe kung may pono levo sing lutu levo tiko ne katin kaun sing ni bulan Disemba ya sila tu men mungon ni kuwa mongole may mon romi vitalo no kasema bate kay maram gas ni buli merbul soba pinaka bakalevo madam na yalo re tiko
na visi matiti ko may beer kita ng kasnibuli ni early childhood education warong talchunga mengo rona maramo Mrs. Ufemira may tonga bulan na ko nagisa wakang bulan talchunga be maramo may USP na maramo ni na mosi o Mrs. Salote rokotonga leo sartu ko naman ni maramo ni na mosi ni bulan pinaka madam Mrs. bulan sab do man naman mo bak matala siya bakong bulan beer na bakarong chukayan pinaka toro talang ono pinaka ko mi wa pinaka manang ako na maramo ko niway au wa pinaka wali maramo ko niway na ni daw bitar tar ko may patkiyaw sa ngona kan talita ka tipo na darong daw bitar mo tipo endo bol ci kana data mo baleta nga nang dar bitar mo kero bitar no chu ke yu fit na mataga ni buah au ka chu buah o lenis na lakot ko mai yu oro na may bitar no chu ko pate ke buniway Bunuit ako. Oh, bunuit tadi. So, para pa nila basa. Sena. Pero nasumtso na. Kaya sama ni Bendo na mo na mela ko maibiti. Namatay ko na si ko walang basa. Kaya kito sa nabisurit sa nga, kito na lambasa. Nagwali ko mo ni nalakumay. Mo ni may ko sabi mami na nanggas ni bule. Pero nanggas ni bule mo pati kayaw. Kung ano na ito kinang pinakang mo. May wag pinakatungawi kimuni. Kaki na naturang na tamamundo no nando ito po ni kiraw ng wani. Naksarwalebu gay mo dito. Nakabaliw sa radin, nakabaliw Mrs. Mary Bulsobo na elo nakatiko na viva ang giti chiko na maramagas ni buli. Siya nga nakakaraw na nantabing garabi bakang kas ni buli ni tiko na linga ni bito ko ni banggo bakaraw ta ko weekenda kabaka mo ni weekenda ng kas ni buli menta talita ka chiko na nantakaka ni tiko ira na linga ni be buku-buke kay na bito ko ni sibata ba kas ni buli nista. Iyo, santi na saba. Sa totoo ka. Bakang bulan tarci ngamin ko, Mrs. Luisa Batia, erto bakang bulan sarci ngamin ko may USP, may na Statham Campus. Pami di binakasarci ko bakang Leoberto na bito ko ni, ngolit ko may na vital no ni kuasa. No bakang mo di chukan nilang basa, bakang ni binakabir kaya na barong chukan may kira kaya ng kas ni bulungan ni bulong may way levo, kato sa ni binakten kas ni bulenisa, di nakalungatan na numubing karabe na po ni ang pagkasatunggo, pagkatalangkin ang pagkatumay. Binaka. Nakapali mo demanda. Isa. Da family binakapali mo be gas ni buli lenisa lomana na banua na siya masarci ko may lambasa. Na siya binakanikwa baka binakatalci nga be marama gas ni buli meron bulso soba na non robito ko dito kumain na non metala notiko o lenisa weekend ni ko. Sama ko madyan may Hawaii. Talita ka pakalevo na vital na kabini ko sige levo ni ko na kabingo na siya matal chuka ni vital na kanto may maduata na vital na chuka ng bungi binakani ko isa tu matal chuka do ni tu me daw na oto tinisig ni may ang bakingo kinabulonggo dui matatak chuka na vitambana ukila na kabini ko na siya machukumikin endo na dorbo may Otago, University of Otago, dorbo ni Vicombia, nakabati ko non postgraduate studies o Chekope mayon. Nasiga ni mataka, na siya matal chumikina na turang daw gito o Aisake Katunimbao. Dapabi ni binaka ni Ralevo chuko na viwekani rasya matikumay na kay bidak chuko na norituktuku na ivolomata. Sa baka mansar chuko yan loma baka levo yan baka levo bikem di nagas ni bulis chuko may lapasa ni mo de mata. Naka